Botsha ucaptein wazokulayini nginoma ibro laba fethu ebeseyiqalile i-treatment ngomsombuluko ngamphuza isipuni sasekuseni ngamnika wonke ama-rules kade sasikhuluma naye ucebo nimbonile kwivideo ntambama sengizomphuza isi-medication wayengasekho kubo so mina mengabe ungayimisele angiyixaki ngawe yabo njengoba ngafika ntambama several times ngini hayi test ngeke ngisafika ngibeke kulindile ukuthi sizoze sibonane njengoba sesihlangana nje hlangana nocebo uyiphethe ngisho phethe amaphilisi okulala ibhiko iscopex uyangikhalela phethe uthi hayi bra wami imethadone nje mfethu le medication osanginika yona mfethu angiyizwa kwisystem ngathi nje ngiqeda ukuphuza isivalo kwahamba isikhathi ustek ngama uyibhemela and bra wami ngincane honesty yakho yabo zamajita amaningi ayasimosha isikhathi uthola ukuthi siyamcleana uyabhema phuza umuthi sizombamba masizokwenza ama-drug test yonke leyo nto yabo and usedlala ngesikhathi sekho nanokuthi sekuzoba nzima ukuthi simkline masefisa so njengoba ufika mfethu nje sikhuluma ukuthi hayi mfethu mina leshandiza angithesheli okwamanje ngisezwa ama-cramps nani nani ingakho kungamele siyirobhe ukwehlisa idosi yabo idosi yakho meyi-high umuthi kuzomele ube mningi kanti asikwazi uku-overdosisa umuthi so ingakho ngihlale ngisho ukuthi umuntu akehlisa idosi siqala ukumklina usebhema 2 capsule elasekuseni elasebusuku for isonto lonke usujwayela ukuthi usubhema iskip eslight ayizwa leyo nto leyo uthi kufika usuku lakho lokushaya medication vele ifika idosi iphansi yabo so idosi mayisahayi mengibuza idosi ithini lo duthi wena hayi sengishaya 2 uyayigoqa uzoyilimaza because mina ngizolithatha lento eyishoyo ngoba usushaya 2 siqale uyakhumbula ukuthi ubungipressurize kanjani yabo manje into ozoyenza yini ehlisa idosi moqeda ukwehlisa idosi ngokufaka into yokukhipha before si-clean on that week uyiclean nje i-system yakho ibe lula mase siyakugabhisa ngomsombuluko mozoqala i-medication waleso sikhathi hayi manje mase uyehlisile idosi ungayirobhi mina ngisho ngabuya after 2 months for i-honesty yakho sizosiphana yabo angikufeyili mfethu because mengabe sikusiza kumele usizakale yabo so angikufeyili mina ukuthi ngithi ngiyaphinde ngikusize awusi-exhaustile isikhathi sami but ngiya-understand ukuthi uyasizwa la mengabe sinesifiso sokuthi usizakale sizokuncenga kancane kancane sizoze sifike la kumele sifike khona ingakho kubalulekile ukunginika yonke information njengoba unginika njayami masumotsha sizoqhubeka ungasayi utsheli oledi mfethu sizamile ube ney'nkinga ey'ncane uzobona ngichaza kanjani into yakho mina mhla wa-right uyazi cebo mfethu ayikho ngaphandle correct motsha Correct.